Yang awal itu yang ketan apa jadi rahipun Mang Douglas tangkil paling gusti teh ngetan. Ada. Lengklon ciseng tan tangkel kita gentine. Awal. Di tiang gerah klian ruwe Kemudian ale klian. Ya. Jika kemudian seklian. Ngerah surat keterangan. Di tiang malu. Keterangan apa le Cina orang lane? Ya. Keterangan apa? Kenten masen mangken ten anu SD pendidik dasar 9 tahun. Oh. Kampung ngeten rerah tiang Pak Klian ngeten. Cikal ben sekolah. Mana ngelah jenazah sih ki. Ijazah. Tapi Bidang ada subuh masuk. Oh. kelas 4. Boleh kelas 4 lumun. Petang tiban jadi masuk. Ngir tang tiban. Kelas udah coba. Empat kok.